Vaskrese! Hristos Vaskrese! U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, neka vam je na zdravlje i spasenje sveta liturgija. Neka Gospod, naš Isus Hristos, ozdravi sve nas. Neka nam podari Gospod da naše duše ozdrave Duhom Svetim. Neka nam naš Gospod podari da naša srca radosno zakucaju i radosno slave Gospoda. Neka nam Bog podari svima da se radujemo mi njemu, jer imamo pobjednika Hrista koji uvijek sa nama i nikada nismo mi bez njega i bez obzira šta i gdje i kako, Gospod je uvijek sa nama i on nas uvijek blagoslivlja. Samo je do nas, draga braćo i sestre, da li mi želimo izbavljenje, da li mi želimo ozdravljenje. Čuli ste u današnjoj evanđeljskoj priči kako onaj čovjek kod Banje Vitezne, kada nije imao ko da ga odnese, kada se voda zamočivala i Gospod njemu prilazi, jedno mu pitanje postavlja: hoćeš li ti da budeš zdrav? Isto to pitanje Gospod nas postavlja i danas svakome od nas. Hoćeš li ti da budeš zdrav, čoveče? Hoćeš li da se izbaviš od bolesti u kojoj si zapao, a svako od nas manje i više je zapao bolest koja se zove greh. Jer sve ono što je suprotno Gospodu i sve ono što mi činimo svojom voljom, a često i uživajući strasno u nekome grehu, predajući sebe kratkotrajnom sladostrašću, sve je to ono što nas odvaja od blagodati Duha Svetoga. I kada potonemo u greh i kada zaboravimo na Gospoda, bivamo kao ovaj nepokretni čovek, jer smo nepokretni tada u grehu zarobljeni. I šta se tada dešava? Dešava se čudo naše vjere, čudo našega Gospoda. Jer evo kakvi smo mi ljudi i kakva je naša pravda. Ako neko prema nama sagreši, ako neko prema nama bude nepravedan, mi smatramo da on ima greh prema nama i osuđujemo ga i odbacujemo ga od nas. Ali Božja pravda je drugačija, draga braće i sestre. Jer kad smo mi takvi i kada osuđujemo grešni i nedostojni i kada se nalazimo u stanju nepokretnosti, Gospod dolazi blagi, prepun ljubavi svakome od nas i pita svakoga od nas: hoćeš li ti da budeš zdrav čovjek? Samo je dovoljno da kažeš Gospodu: da, Gospode, da, želim da budem zdrav, ozdravi me, Gospode Bože i spase moj. I to se desilo ovome nepokretnom čovjeku kod Banje Vitezne. On je poželio i rekao: da, Gospode. I Gospod mu odmah rekao: ništa se nije obazirao, Gospod, znaš, ti si bio nepokretan zbog onoga, to je bila kazna, to je bilo ono, nego mu je rekao: ustani, uzmi odar svoj i idi. Isto kao Mariji Magdaleni, kada je prišao Gospod, rekao: idi i ne griješi više. Tako svakome od nas Gospod prilazi. Na nama je, draga braćo i sestre, da mi svojevoljno ne ostanemo da ležimo nepokretni u grehu, nego da se trgnemo i da se prekrstimo i kažemo: Gospode Bože, pomagaj. I Gospod isti Isus Hristos, koji je iscijelio bolesnika nepokretnoga, iscijelit će svakoga od nas. Svakome će od nas reći Gospod. Kao što otac kaže svome sinu ili kćerci, kao što majka dobra kaže svome sinu ili kćerci: sine moj, kćeri moja, nemoj ostati u grijehu, nemoj da ideš putem propasti. Ustani, kćeri i sine, idi pravim putem. Neka bude ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinitoga. A
A Gospod nama samo kaže, ustani i hodi. Ustani, ispravi se iz grijeha, nemoj se predavati grijehu i hodi kako treba, ispravno, dostojanstveno, kako priliči čovjeku, ikoni i obrazu Božji. I Bog će nam povesti, Bog će nam pomoći, Bog će nas povesti, Bog će nas voditi, Bog će nas blagosiljati i mi kad se ispravimo i stanemo hoditi pravnom istinom obasjani suncem, nebeskim suncem pravde, našim vaskrslim Gospodom, mi ćemo jedni drugima na sve, na svašta i dok smo živi odgovarati sa ljubavlju Hristovu. Bez obzira na sve, mi ćemo pružati svima ono što zdrav čovjek pruža bližnjem svome, ozdravljen čovjek blagodaću Duha Svetoga pruža ljubav Hristovu. Jer Gospod pruža nama svima svoju neizrecivu ljubav i sve nas On uzdiže da hodimo prema blagoslovenome carstvu Oca, Sina i Svetoga Duha. Neka blagoslov Božji bude sa svima vama, draga braće i sestre, i ne plašite se onoga što đavo nas vara i kaže nemoguće je da prestaneš piti, nemoguće je da prestaneš pušiti, nemoguće je da se otrgneš od onoga o čemu robuješ i strašite raznim opsenama, nego u ime Oca i Sina i Svetoga Duha trgni se danas, hrišćanine, od ovoga dana, ustani, uzmi odar svoj i hodi stazicom prema Jerusalimu nebeskom i ničeg se ne boj, jer je blagodat Duha Svetoga s tobom, jer je Hristos sa nama, pobjednik je sa nama i obilno nas obasipa svojim nebozemnim darovima. Samo je do nas da prvo zaželimo i hoćemo i molimo svoje spasenje, da ustanemo i hodimo pravom stazom Gospodnjom koja se zove Evanđelje Hristovo. Želim još samo da se svima vama zahvalim, draga braćo i sestre. Prije svega bio sam u Stuttgartu, želim da vam podnesem izvještaj taj. Svima vama mi smo nedavno skupili ovdje 2400 evra za jednoga dječaka Petra Mičića koji ima 11 godina, koji se liječi u Stuttgartu od opake bolesti. Otišli smo, otac Slobodan i ja, i predali smo ocu od ovoga dječaka onu sumu novca koju ste vi darivali. I zato neka vas svima Gospod uzvrati stostruko i to najviše u tome ustajanju i da hodimo kako treba prema Carstvu nebeskom. Druga stvar, želim da vam zahvalim, draga braće i sestre, što volite svoju crkvu. Mi smo Srbi dobar narod. Koliko smo dobri, toliko smo i teški. Ali isto tako ja se ponosim sa svojim narodom. I mogu vam reći, evo ovo što radimo ovdje i u ovome hramu, to je sve vaša molitva, to je sve vaša želja i to je naša zajednička molitva pred Gospodom da ustanemo mi i da brod Gospodnji drži nas uspravno u vjeru, a brod Gospodnji je crkva Hristova nepokolebljiva. I da skratim, evo jučer smo imali jednu fantastičnu ovdje akciju, dolazili su naši vjernici, pomogli su ovdje u budućoj sali i uskoro ćemo, ako Bog da, moći pozvati naš vjerni narod da otide, da vidi salu dole kako je urađena. Još nemojte jer još je tu građevina i nije sigurno. Još malo se strpite pa ćete moći da otidete dole da vidite. To je Svetosavska sala ispod hrama sa 320 kvadrata i ona će biti korištena za našu djecu, za ćirilicu, vjeronauku,
za sve ono što je Bogu ugodno, za organizovanje proslava Svetoga Save, Vidovdana i svega onoga što je Bogom blagosloveno. I zato vam hvala i zahvaljujem se juče našim dječacima koji imaju 14-15 godina i manje, koji su cijeli dan radili kao pravi građevinari, punoga i veseloga srca. To su naša djeca i zato smo posebno ponosni na njih. I svim onim ljudima, juče su ovdje radili 6 naših građevinskih firmi. Hvala i svima ljudima koji pomažu od srca i svima vam. I zadnje obavještenje da vam kažem. Vizantijski pojas što treba ovdje doći u naš hram, gotov je, već je upakovan u kamion i ako Bog da, sljedeće sedmice molite se Bogu i molimo se Bogu svi zajedno da bude blagosloveno, da nam stigne taj oniks sa 4 intarzije i naš hram će biti još ljepši, još ukrašeniji. Stasidije se rade, stasidije su stolice što će doći sa strana zidova, stasidije se rade, u Kraljevu istih umjetnih radija što je radio i ovaj ikonostas, gospodin Milana Kočević, one bi trebale biti do kraja godine gotove. Molimo se Bogu svi zajedno da Gospod blagoslovi sve ovo što radimo. Sve ovo što radimo je u slavu Oca, Sina i Svetoga Duha. I na sabranje nas svih i da naša srca budu radosna zbog toga, draga braće i sestre, jer ovo je zaista, Gospod nam se otkriva, projavljuje i bogato nas obasipa blagodaću Duha Svetoga. Amin. Večeras će biti večernja molitva